noi da hai da mana khoi gi daily news network ki khoi gi committee sigi chairman means president hai tare ko aduga mana mo moi sina khoi gi daily news network ki mo editor in chief means kai mo ko man ko ko ai ma tham to ge committee yo next ta khoi noi da ka chalang mai asing mo bi jensen ro mai hai tare ko no ba jensen ro mai hai tare mana mo khoi gi daily news network ki mo sub editor oi ba aduga mo committee na vice president aduga noi che ni limasina mo khoi ko gi daily news network ki oina committee ge general secretary aduga daily news network ki pawi oina di mana mo editor oi ba so di manipur gi ko next ta mo khoi gi sing di open hai tare ko mera hai de khone ko hai mi thana chi ko ni mana jo khoi gi ka sam song gi editor oi ba daily news network ki ko aduga mo sida executive body da khoi gi peter na executive body gi khoi ma member oi ba khoi kamna ko aduga makha ta buna khoi gi pyojit reporter sine aduga khoi do haji sigi mifam hai tare mifam sigi khoi gi reform to ba hai ba ni ko reform to means khoi gi sida dum sitang kai hani changai da dum mi se lit point uba aduga khara dum safar khara wajara ba khara pui ba mi hai tare ko ai mi ani ka ko ke to ba khoi pyojit ka khoi buro ba ga masi je khoi executive body da ha pa da mayam gi mo lo gi to ba atai di le sil lo ko apa dia tu tekan dulu. Jadi di body sini masih ke sini mana parah. Nanti tapi November dah ya. Body artinya juga telepon. karena aku tahu itu nanti atau Mar to bus di mau pandnya. reform ka nanti kalau kamu mana pe mana kan ada Khandri. Kau juga gini Khandri. फरे नंबर 1 अखोई पाव पानी को अतु मतलब पाव पावा पुरनी अदो मरुइना अखोई पैसा Hai deh, mai.